Bırak bu problema çeçimi jengil, problema çoğun görünür, çeçimi jengil. Bu problema boyunca asıl temekensizlik aytpaydı, balki oşo problemanın görünüşleri turan aytayın. Emne jönünde söz boluşu mümkün, taap alsаңыздар, uşul problema sizlerde var. Eğer tappay alsаңыздар, bu problema sizlerde çok. Misal üçün, bu problemanın görünüşü mындай. Балдар жалгон кадаттанса болот, уйкусу качат, эс-сунун начарлайт, көрүүсү начарлайт, бир аз капризный болуп барсат, иммунитети түшүп калып атат, билим албай артка кетип атат. Эмне жөнүндө айтат экен? Телефонда ким түшүндү ушул сөздөрдү угат? Кол көтөрүңүздарчы, мындай кол көтөрөбүз. Калгандар түшүнбөй калыптарбы? Демек түшүндү. Проблема бар экен, сиздерде да. Караңыз, телефон маселесин чечпесе, балдардын убакты суурдалып берет, эс-сунун начарлай берет, görüsü açarlay verir, uykusu kalmaya kalıyor verir, al önükmeyle arka kete problemi uzar verir, problemi göğe direkt toktur. Oşo telefon meselesinde ata-enelerden, kede mugallimler cemaatında gelirler dağı ötör bilim az bolğon üçün meseleni çeşmeye gelir. Bizge kaynalan okuşlar telefonu yarım saatine çeşip olsa, dedi meselenin çeçimi çekin. Şu temanın özün analizleş gerektir. Şu telefon başına söyleşiyor. Arada bir kızıkta okuyor. Batkende. Biz kırıklarını kıdırıp bilim veririz de. Adam Batkende şu sizler siyasetlerine telefon boyunca söyleşiyoruz da aytpay durup telefonun ziyanlarını aytıp atsam Mart ayında 4-5 yaştagı erkek bala beni karap jılmaydı. Jılmay berdi. Ben düşündüm. Bu bala ne jönündө aytıp atkанды түшүнүп атат. Ana sözümü toxtatıp, balam ne jönündө söylüp atkанды түшүндүңбү desem, öyle. Ne jönündө aytıp atkанды, bagай telefon jönündө aytıp atkанды. 4-5 yaştagı bala telefon ziyandan bilet. Andan çoğurak balдар da bilet, sizler de biletsizler, ata-ene de bilet. Bирок ошол зияндарын билебиз, зиян менен жашай беребиз. Зияндарын анық билебиз, зияндар менен жашай беребиз. Ben Batkende tuğanlardan soradım. Bu tuğanlar ziyanların anıq bilse, bирок ошо зиян менен жашай берсе. Buna ziyanların bilet, büt. Ошо зиян менен жашай берсе. Ушундай адамдарды эмне атайсыздар Баткенче dedi. Desem Batkende tuğanlar жооп берип атат. Агайды, зияндары менен анық, зияндарын анық билет, зияндар менен жашай бергендерди dedi. Yani беш dedi. Мындай калган сөзү турадай. Bravo. Nege? Anlık ziyanı bilesin bırak şaşırma atarsın. O şöyle düşün biz aytarız. Bu meselede kişine manday bolluğun hareket kışıl gereken de ona telefon şemasında atayısızlığı hazır bilim verir. Paranlar. Kanday gana problema bolbosun, analiz tura bolbosa, çeçimi tura emes olur. Kanday gana köymöy bolbosun, analiz tura emes ketken bolsa, jete turgan jerге adam жетпей kalır. Misal üçün, oğursanız vraçka kayılmaz. Doktor aytar, analiz tapşırırız deyip. Analiz tapşırganга kede bir gün, bir cuma kede bir ay ketişi mümkün. Bирок analizdi tuğra tapşırıp kelseniz, vraç yarım saatten lечение жазып koyur. Analiz tuğra tapşırılsa, lечение tez olur. Ya da efektivli olur. Eğer de analiz tapşırıp geldiniz, analiz tapşırıda katarçılıkta ketip kalgan laborantlardan defol. Bu da hesaplar. Vraç lечение жазышы мүмкүн, бирок дарыланы албайсыз. Неге? Десолчу начарлайт же каза болуп калат. Ошон үчүн анализ туура болуусу зарыл. Бала тарбиялоо ишинде да. Эмне үчүн балдар китеп окубайт деген суроону анализ демейинче, балдарга китеп окутуу методу вообще түшүнүксүз болот. Эмне үчүн балдар телефонго кирип алган деген тема анализделмейинче, анын телефондон чыгаруу методу сиздерге түшпөйт. Түшүнбөй да каласыздар. Ошого телефон темасын анализ кылабыз. Birinci soru vereyim arkadaşlar. Telefon var mı telefon? Baldardı buzavı ce buzbay mı telefon? Buzat deyip düşünüyoruz da. O şun için buzat diye yok. Karanlık. Telefon balanı buzat deyip düşünüyoruz. Ya da telefondu biz günölü alalım. Sen buzvatasın. Telefon buzvatan. Telefon günölü deyimiz de. Bu evleri bir durat attıysa günölü gözü taptık kaldı telefon. Ama biz appa. Bırak açık olalım. Telefon günölü. Gördünüz mü? Adam sorayım. Siz melli olacak telefonda günölüğümüz. Telefon sizi uğa ukpaydı. Ukpaydı. Düşünmeyin. Düşünmeyin. O jatkan yerinde jalpayıp yatırır. Ancak bunun canı yok.
Görse telefon günölü emez eken, günölü telefon balаны buzbaydı. Тура эмес түшүнүп, ошон үчүн чечими жок дагы. Кандай тура десе, телефон баланы бузбайт. Телефон себеп болот. Бузду себеп болду, эки башка каралат. Бузган болсо күнөөгө шарт камап салыш керек. Телефонду камап салгыла деп участкага кайрысаңыз, участка айтат, келдирбейсиз. Буну кантип камайсыз? Ошол сыяктуу телефонго күнөө арткан бул акылсыздык бул. Телефон себеп болот. Көрүүсүн начарлашына, эстомун начарлашына, убактысы уурдалышына, уйкусу канбай калышына жана башка нерселерге себеп болот, бирок бузбайт. Эми эмне үчүн себеп болот атат десе, балада болгону телефон бар болгон үчүн. Телефон бар, себептери болуп атат. Эми айтат, телефон балада жок, жок. Баланын көрүүсү начарлайбы? Начарлабайт. Эстомун начарлайбы? Начарлабайт. Uykusu kanbay kalamı. Al, ayveren tonda telefon yok, jana ziyanlar çok. Böyle olmuyor, telefon yok, jana ziyanlar yok. Telefon günölü besleme. Demi sizlerge sorulan Emne üçün ballarınızda telefon var. Nege var ballarınızda telefon? Özü sap bergen biz ha, dağı antena bergen ha, biz sap bergen bizce oyunun ortasında. Dağıdır, yok şunday olur. Bu жооптун баары туура эмес болгондор. Эмнеге? Жооп берип атабыз, бирок жоопкерчилик жок. Ата-энелер берип койгон. Ата-энелер беребиз да. Бул көпчүлүк түрдө айтылган жооп, жоопкерчилик эч пайда болот. Ошон үчүн ата-энелер берип койгон, бейман болуп турат. Биз берип койгонбуз, бейман болуп турат. Алы жүзгө даже кызык келди. Нөл жооп берди. Ата-эне жооп туура эмес, анализ туура эмес. Караңыз. Ben mektepte tarzda sabak verip, anam sabaktan keyin okuşlarına tapşırma verip, muğaviler olsa şular kalkar, diyalog. Çok geçip faydalı olur. Okuşçularga tapşırma vergenden sorayım. Tapşırmanı kimge verdi? Okuşlar ne deyip? Ağa bizge verdiniz deyip. Çok dura emez. Nege? Bizge degen köpçülük mayda aytılgan üçün okuşçulardın teң jarımı şustri. Alar bir teşekkür eder. Ağa biz görge sizden atkanı bile alıp teşekkür ederim. Жооп geçip al elek, olmalı elek alır. Suronu kaytalayın. Tapşırmanı kim verdi? Mağa verdiniz dese, jana şustri bolgon balдардын birinci жоопкерчилик камчасы көп. Mağa verdi. Mağa verdi. Ekinci soru, tapşırmanı kim atkaruga mindettүү? Biz desek, tуура эмес. Kim? Ben, жанагы жоопкерчилик жоораак шустри окуучулар, экинчи жоопкерчилик камчысын ойготот. Мына жекеликте. Үчүнчү суроо, эртең тапшырманы кимден сурайм? Менден. Жана шустри балдар жок уже. Уже үй барып тапшырма аткарган суалдай. Жоопкерчилик ойгонсо адам болот. Кудай Тааланын тарбиясы ушундай. Адам атабыздан баштап акыр кыяматка чейинки бардык адамдарды акыр кыяматта сурак үчүн тириктик, чогултуп, оттон сурак алабыз. Жок, билбей сурак алат. Неге? Жоопкерчилик жекеликте болот. Жооп берүү жекеликте болот. Тарбия жекеликте кетет. Эми жана телефон боюнча суроого ойлонуп жооп бериңиздер, бирок тез. Эмне үчүн балдарыңызда телефон бар? Ким алып берген? Ben verdim dedi, öyle mi? Kime vergen? Ben dedi, ya. Sen koşuna vergenler. Ata-eneler akça çoğuldu, durup sizge haber koygan balalarına. Kime ver telefondu? Ben verdim. Telefonda ataza verdi, afaza verdi, tarbiyede koy. Bir kişiden karalı. Emi karalı. Analiz sura ketip atat, nege? Telefonda kime verdi? Ben. Mine anlık oldu dese, oru anlık oldu. Nege? Baleni var, kim başlagan anlık oldu. Telefon gittiriş yok. Valla dalı hiç kadar biliyoruz yok. Oğa telefon verse, lapsi şak baylanır. Nege? Lapsi medeniyeti yok, birok kızık var yerge baylanır. Telefonda kaldan dişi yok, birok kızık tünesiler var, şak tele baylanır. Valla da gülöz yok, telefonda gülöz yok. Telefonda vergen kişi kim? Kim? O hatırlamazsın onu. Baleni var, kim başlattı?
Buna yemi jana degene bolot тазыдачы. Gördüler mi? Yemi oygon atады. Çok kalemi var ne başlardı var. Kara. Yemi atalar karadır atalar. Aнализ тура болса, жоопкерчилик кимде экен? Точно. Эми кийинки маселе